Pamirsa nyanggra penguntat warsa kalih tali selikur harga mekatah komoditas bahan pokok ring buleleng saya nincap. Minikadi harga pedas kantos ulung dasa tali rupiah a kilogram. Sani sedurungnya ni harga pedas ring pasar tradisional sawetara seket tali kantos telung benang tali rupiah. Lianan punika komoditas tiosan minakadi telur ayam meras sanes sedurungyane siu Rp500, nincap dados siu telung atak kantos siu Rp700. Minyak goreng curah sanes sedurungyane pelekutus tali rupiah a liter, nincap dados kalih dasa tali rupiah a liter. Nanging harga minyak goreng kemasan kantun kalih dasa tali rupiah a liter. Raris harga daging ayam ras utuh mapeng harga 3 dasa pelekutus tali rupiah a kilogram. Daging bawi kantun ring mekatah 100 tali rupiah a kilogram. Rumasuk harga daging sapi kantun mungguh ring wilangan 100 dasa tali rupiah a kilo. Ya diastun makatah komoditi sayan mal anut seselah saking Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Buleleng Yinahang, stok penyagaan bahan pokok kantos mangkin kakan tenang kantun aman. Kepala Dinas dan Greencop UKM Buleleng Dewa Made Sudiarto Maosang. Itu pengan mangkin paikatan dane kantun rajak nyelahin harga barang sepokok mewah penyiagaan stok bahan pokok utamanya ne nyangre penguntat warsa kalih tali selikur pengupaya inucap kamargiang antuk ngerakse stabilitas harga tur kewentenan stok. Rumasuk pendistribusian barang pokok saking agen ring buleleng sane taler pulih urati anut seselah sane kemargiang Sudiarto Maosang yening penyagaan pabuat pokok kantun aman mewah harganya nih kantun degdeg wantah harga pedas rawit mewah minyak goreng sane ngemalang komoditas puniki nincap mawinan pasokan durung nagingin santukan sasih kaon. Harga minyak goreng curah mewah kemasan mal sengkaning nincapnya nih harga bahan. Raris penincapan indik harga minyak goreng Kemendag RI sampun ngeduhang samian produsen minyak goreng mangdel nyaga pasokan sajeroning ngemit stabilitas harga. Penincapan harga minyak goreng sengkaning nincapang harga CPO ring pasar global bulan Oktober antuk langkungan petang dasa persen. Yening saihang ring warsa sedurungnya nih. Penedunan ring wilangan panen kelapa sawit dalam negeri taler ngawesanan malnyane harga minyak goreng. Kebijakan saking Kementerian Perdagangan antuk ngerakse pasokan utamanya nih ring retail modern kemargiang menjalarapan rajak ngelaksana yang seselah. Mudiarto balik posung dengan